ngasi nungdarang phong hiba tunga mase phong singdagi maru oiba pausing khonga charaga mayam da share tawjigi ahanbada Union Home Minister Manipur lakadoriba asida political party CSO singi mihut singa unanaba sinbiyo Union Home Minister Amit Shah Manipur thasigi kunga tereta lakadoriba sida Manipur linga ki Chief Minister N Birena Manipur laidiba political party sing MLA leiba leitaba MP leiba leitaba madi civil society organization singi mihut singa unanaba program ama thampham to I haina United Front Manipur gi convener Sabungba Prem Chandra na khuyek auduna thadorpa sirul amana hairi sirul aduna makha taraduna hai Union Minister BJP ki Home Minister nate Bharat Pumbagi Home Minister ne Manipur ki Chief Minister BJP ki Chief Minister nate Manipur Praja miyoi lakh 13 ki Chief Minister ne handak Amit Shah gi Manipur ki khongsat asi Manipur gi oinadi yamna maruiba khongsat amani haina United Front Manipur na lawi Manipur da laidiba political party sing amadi civil society organization singi apamba Manipur gi contact Home Minister da khangan ba haibasi yamna maruoi Union Home Minister amadi Manipur gi Chief Minister na madu khangbiyo Manipur da laidiba political party singi mihut sing amadi CSO gi mihut singa unanaba lainga na mahak ki khongsat asida program ama thambina busu serul aduna makata na phongdoragli nakala maromda Union Home Minister lakpagi khongsat kamari lainana Imphal East amasum Imphal West District Police na lakolakpa section Tharangi saruk ama oina Imphal West District Police ki CDO yauna Civil Police khutpu amana ningongbangi akoiba madi nga gi pham yauna yumthong khuding changduna search operation satakre Imphal East District Police na section Tharang lokotpa oina Advanced Hospital gi akoi bada laiba yum na changduna thibu hombagi thabak satakre haina su pausi isna makata na phongdorakli makha sa tharakpo na to papaw manamo BJP lenga ki corruption SOP phagita hale thasigi taraga marida Deputy Secretary Transport Government of Manipur na DG da ikiba warol sing aikoina khangjabada yamna nungaijai adubo ngasi phawbada passenger singi bara amadi SOP gi matangdadi ahongba amata uba phangdri haina Kangla Social Welfare Development Association gi President Thawyamba mangang thadorpa sirul amana hairi sirul aduna makhata na hai diesel auto thaujaduna nomagi sara tanjaduna imung manung thaknaba hotna jariba amadi soroki nakanda phamliba nomagi sara tanjariba poyonbi ima ibel singdagi traffic police singbu sen thahanba mangba thawong tawriba field tariba singna selobagi hainabi tawriba se semdokpiyo makhoina phangliba tolobadu makhoi gi mathaw adugi piribani haibasi khangdadana sel sarubadagi aranba tawba kayabu sumthoknabagi thawnadu manghanjare BJP sarkar gi oina corruption muthanaba madi COVID-19 dagi ngakthoknaba SOP ngakpagi thawrang phagita hale hairi law enforcement kangbu singna law khongawnaduna haujuk makhoina sathariba tayonaba thawrang makhoigi tungna lakadoriba kangbu singnadi satnabi oina laukhiroidabagi maram leite gari parking amadi poyon bisingdagi sathariba sel lawbagi satnabi asi athuba matamda mari leinaba higher official sina yengsinbi haudaba tarabadi COVID-19 gi manungda hengalakliba bara tangkhatliba posagi mamal asina lairaba singi punsidi kari thoklaragani tambangamde haina susarul aduna makhatari haina pausina su makhatana phongdorakli makhasa tharak poina topa maroi paukhra namo inquiry tawnaba khangankhre District Magistrate Urkhulna District adugi Superintendent of Police ta iba role amada December 19 da Concerned Authority dagi ayaba laudana organizer na COVID-19 SOP thugaire haina pausi singda phongnarakiba kayaga invoice tawriba organizer adugi mathakta inquiry tawduna action lawnaba khangankhre haina su pausi sina makhatana phongdorakli makhasa tharakpoina topa maruiba paukhrana curfew gi matam numidang pung 10 dagi ayuk pung 3 fawba oiragani State Executive Committee State Disaster Management Authority gi Chairman oiriba Chief Secretary na ngasi thokpa order amagi matung ina hana numidang pung 6 tagi ayuk pung 3 fawba curfew thamlamba adugi mahutta December tang 12 dagi 15 fawba numidang pung 10 dagi mathang ayuki pung 3 fawba curfew thamlagani hana sarkar na thokiba SOP adudi karisu ahongma lairoi hairi amaromda order adugi matung ina December 18 dagi January tang ama fawbagi oina ahing nongyai pung 12 dagi mathang ayuk pung 3 fawba curfew thamgani athingba si mapung phana chatna hananaba mari lenaba district magistrate singna order thoklagani hairi hanasu pausi isna makhatana phongdorakli makhasa tharakpona to pa pau khranam accident car mai saktuna miyoi manga sirei
यामना लेबक थिबा थौदो अमदा उत्तर प्रदेश की जमुना एक्सप्रेस रेलवे दा कार अमगा ट्रक अमगा थेंगाइनबदा कार अदुदा तोंगलकपा मियोय मंगामक हिंगना मई साक्तुना सिरे थौदो असिंग असि अयु अंगनबदा कार असिगी मायुकनबदा लाकपा ट्रक अमगा थेंगाइनबदा थोखिबने थौदो असिबु मिन अहोबसिंगना फोंदोकपगी मतुंगिना थेंगाइनबदुदा कार अदु मैना सखलखि अदुबु पुलिस अमसुम फायर ब्रिगेड की टीम सिंगनदी पुंग अमरोम लैरगा लाखि हैरी कार अदुबु मई चलकपा मतमदा कार अदुदा तोंगलकपा मियोयसिंग अदुना मतेंग पांगबिनबा लौरखि अदुबु कनामतना कनबिनबा संगलखिदि हैरी पाओसिन मखा तना हाइरिबा ट्रक अदु नागालैंड नंबर ओइबगा लोइनना अरानबा साइट थौजुलकपदगी थौदो अदु थोखिबनि हैरी कार अदु लखनऊदगी दिल्लीदा लाखिबनि हाइना पाउगी लिखुन असिना फोंदोरखली पुलिसना मफम अदुदा संगसिनखिबगा लोइनना थौदो अदुगी मतंगदा थिजिन खोमजिनबा हौख्रे हाइरि हेनसु पाउक्सियेसिना मखा तना फोंदोरखली यामना लेबकथिबा थौदो अमने मयाम दुगा मखा जथरकपोइना तोपा मरुइबा पाउखरनमु लोइसिलकपोइना कंटेन अमना मयाम ग्रेजुएट ओजा लौद्रिंगै प्रमोशन की थबक हान लोइसिलमु मणिपुर लेंगा की मखाद लैरिबा डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन एसना थासिगी तरागा मथोइदे ग्रेजुएट टीचर साइंस चाहुमगा मापन ग्रेजुएट टीचर आर्ट्स सत्रुका तरागा मरी पुन ओजा समापनगा कुनगो हुमदोइ लौगनी हाइन नोटिफिकेशन थोलकपदा नतना थासिगी तरागा मपनदा फमखिबा स्टेट कैबिनेट मिफमना हिंदी ओजा समनिगे यंखैगे मरी लौगनी हाइना वरेप लौखिबाबु ऑल मणिपुर प्राइमरी टीचर एसोसिएशन इंग्लिश इंगनिगा तरामथोय मणिपुर की लिस्टिंग मखादा ग्रेजुएट टीचर प्रमोशन डिमांड कमिटी ने इंग्लिश इंगनिगा तरा तरुक्तगी होटनादुना लाकपा प्रोसेस अदु करिसु उबिदना ओजा लौनबगी वरेप लौरकपसी ओजा सिंगबु करिसु खंदबा यामना ngakpa wareepni haina logdaba ngamde sayesi जुलाई 19 फाइनल एलिजिबल फोंगदा नतना डायरेक्टर विजिलेंस अमसुम एंटी करप्शन इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट विजिलेंस क्लियरेंस सही एसी सेप्टेम्बर 13 पिरखरगा था अहुम नमसिंदुना लैरिबा ग्रेजुएट टीचर आर्ट्स लिसिंग अमगा मौद्रागा तरेट ग्रेजुएट टीचर साइंस संगागा मार्फुगा तरुक ग्रेजुएट टीचर हिंदी दा सनीगा तरा ग्रेजुएट टीचर होम साइंस तरा पुना ग्रेजुएट टीचर दा प्रमोशन काबा यारबोजा लिसिंग मगा समापनगा अहुमगी मोरेल दा यामना नुवाइतबा थोनबता नतना लेंगाकी वरेब असि ग्रेजुएट टीचर प्रमोशन डिमांड कमिटी ने यानिंगदे मणिपुर लेंगाकी मखोक थोंबो लुसिंगो चीफ मिनिस्टर एजुकेशन मिनिस्टर की मफमदा ऑल मणिपुर प्राइमरी टीचर एसोसिएशन मोड छिलगा थमनिंगलिबदी सही मरी प्रमोशन की प्रोसेस तौदुना लागलबा विजिलेंस क्लियरेंस पीरखरबा था अहुम हेलबा प्रमोशन की बीपीसी तौद्रिंगैदा करिगुम्बा मखल अमतगी रिक्रूटमेंट की थबक हाना तौबिगनो लैंगाकना थबक तौबा मतमदा इंटरेस्ट नाइब मोंगी थबक अमत तौबिगनो करिगुम्बा लैंगाकी मफमदा थमजरिबा हाइरिबो वफमसिंग मदि मतम सांगना प्रमोशन की दम होटनरिबो ओजासिंगी सेंटिमेंट खंबिद्रबदी तोंगान तोंगानबा मखलगी वकतसिंग लैंगाकी मथक्ता तौरकपा याय अमदि लीगल एक्सपर्ट सिंगना मियेंग वखलगी मतेंग लौरकपा याय मरम अदुना रिक्रूटमेंट थबक तौद्रिंगै प्रमोशन की थबक पुनमक लोइसिनबिदुना एकाडेमिक ईयर की अंगनब सरुक पोस्टिंग पीबीदुना वरोइसिन पुरकनबो होटनबियु हाइन एसोसिएशन असिगी सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी ना थोकपा सिरोल असिदा फोंदोरगली हाइनसु पाउसिन मखाताना फोंदोरगे दुगु मयाम यामना नुंगाइबा मरु ओइबा पाउसिन मयाम सोजना पुंग 9 मखाइ 8 खर हेलकपदा अपडेट पिजरके मयाम अदु फोंगा मिनरजे हजुको इनदि काइनरसिन थैंक यू।